ora. Kia ora. All right, one more time. Kia ora. Kia ora. Okay. So no mai hara mai. This is the session for Kapa Haka in Pacifica. It's great to have everybody here tonight. Our first group here in Plymouth Boys High School are ready, but I think I'm more nervous than they are. So, hara mai. Ingoa. Ibne. Yeah. Yes, sir, team. School. You're from Boys High School, bro? Man, a few words. Ka mai. All right. Tēnā, whakanuia ake, paki mai, you're from Plymouth Boys High School. Kia mau. Hoi hope. Tokaia. Haere mai. Kare no inga kupu e wakatau ake. Hope. Hoki mai ano ki te
wai o tia e ngā tūpuna. Ha! Ringaru pauei. Ha! Ringaru pauei. E mihi atu nei kia koutou. Taki tūmu waka, Ngāti kahununu koutou hoki o te kuratama tānei o ahuriri. E mau ana i te rāka o ngā kura e waru mō tēnei ahurei. Kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi kia koutou. Hope! Tiraro. Kauri. Hope! Kai! Tai nāu! Ko ai o ki tākore! Ua noi a te aonei! Ka pātai atura! Ki arangi nui o te wakautu! Engari ki mai a ki au! Mātua nuku! Te rongoa!
ana ki ngā kai ngā maha, o tēnei maturere hoa. Pumpuri ana, te mara, pumpuri ana, te huatau, o riro tōtou te mana motu ake o tēnei tangi, ka whakamaratia. Te
Te kororo Tangi tarare mai, rungaro tapu te ranga te pātiki tahanui o tiere. Te pawa pātoto mai, rungaro tahinga te pupu tangi mai, rungaro mataka rohi rohi e. Te kiaure peke nui o ni mariki te aru e mama nui o muke kohu e. E ngā iwi kia tapatahi, kia kotahira, tātou tātou e. Tu te rawai ngā iwi, tātou tātou e. Tu te rawai ngā iwi, tātou tātou e. Whai a te marangatanga me te aroa. Te ngā iwi ka tapatahi, kia kotahira, tātou tātou e. Tu te ramai ngā iwi, tātou tātou e. Tu te ramai ngā iwi, tātou tātou e. Whai a te marangatanga me te aroa. Te ngā iwi ka tapatahi, kia kotahira, tātou tātou e. Tātou tātou. Nai ua nui wā, i aua i. Ora, Baba Kiti! Waka
muri, ko tūranga arerau, ko tūranga makaurau, ko tūranga tamatarita, ko tūranga niaku, ko tūranga tātu, ko hina kore, ko mate kore, tihai Māori ora! Tūmaia, hei le whare o auri, mi mana au atu ai, ki ngā mātakura. I hukai nei, i te whenua ka tau mātaki tahi ai, ngā kapa e waru, hei toa ki te.
Tiraia, keiruga, ikurangi tarawaka. Nukunta ja meha, ela kattoa. Komawi, hatua komawi, tangata komawi, hamanu komawi, Nangara hoki, tika toluraen, kupu keiaina. Hetangata, heiana, hetangata, toitae. mahia mawi, mapatonura, mahia manuwi, Tāna kāriro, maira te kauai, tona tipuna, urianga whe, nuae. Ko te hui, anga hakera tene, ina ika, ere ruae. Ko te tuarua, ai anō kamati, tino tia mahuika, tongo tamohia, te ika maina maikuko, ina matimati. Anna kawhiua, kino toki te makoe. Te tuatore, no te tere ote, ite, ote uluka ulukia. Ere tia, anna karere kute matu. Eina, kote whakamohe, mohe tamarante, neira tamanuite.
kapa kula. Owe kapa ku, owe kapa ku. E ngate mare, e ngate mare. Owe kapa ku, owe kapa ku. E ngate lima, e ngate lima. Owe kapa ku, owe kapa ku. E ngate ua, e ngate ua.
Kwa mili. Batia! Au! Batia! Lompat! Wow! Lompat! Tafa! Tafa! Sorry! Fatu! Just! Passei! Fatu le bahia le mamalu le ofia. O mato ne mai ne pio le ofia fia. Fatu le bahia le mamalu le ofia. Mato ne mai ne pio le ofia fia. Fatu le bahia le mamalu le ofia. O mato ne mai ne pio le ofia fia. Fatu le bahia le mamalu le ofia. O mato ne mai ne pia le ofia fia.
Natia! Tamaskai puuta tuo! Napier, jala tuo! That's it. We had a suggestion from the crowd. Thank you very much. We're going to get each boys' school to come up on stage and perform their school haka. Kapa? Kapa? Okay. Oh, it's up crowd. 1, 2, 3, Ite taiga mai o kupe
Hey!
whakatupu ake o te whenua momona e toku kai pō. Toku kai pō. Ina tata nei, kua kakari tātau ki te matauru tā. Ai! Engari kaua, tātau e pō he he, ko te hoāriri matua, ko te pukamata me ngā pai pāpaho, pāpuri, ngā tio, whakaroko mai rā. Pe! Hui amai e hoa ngā maranga, amatika, ātia hoi. O hiti ki ngā una mata, e noho ana ki te pukamata. E hianga, te matarua, a kene koe i te kakairawa. He piringa, honi honi i te moni, tā te ringa si te whiori. Te karauna, te karauna. A kare mahe pahe, o te ao tipa-tipa, anei ke ngā tupapa, me aru ei are are mai kare mai. Ko te tiriti ke raro, e putsu ana, ko mari tonu te papa. tatoranga, e rai pati tonu ana.
Ka kiri ko te ata, ka au, ka awateo, pērā te kāhu, hāroa nei te pai, I te tōnga o te rā, ko ki atu penei a mātou, e hoki nei Ko te ata, penei a
Ngā rākau tukua. Hui! Hare mai mai wiki runa o
Whakawei.
Matsura, Matsura.
Tuka! Kapa, get the here, Kapa. Kapa, one more round of applause. Tonight's performances. To introduce tonight's judges. Hello, how breaking our wetline. Kapa, who's going to
Before we announce tonight's winners, he mihi kia tātou. And we really mean it. Mihi kia tātou. E te tikaha nei, ki ere mō ngahi, o whakatatu ia, ki te papane. O tira ake koutou ko ngā whānau, e hāpai nei, i ngā tai tāne, ki ngā mahi, e mihi ana kia koutou. A big mihi to our coordinator, Kirsten McCallum, he big mihi pai. My next name, go over here, Mr. Ken Marshall. So, would you like to give us a call on ngā mahi o te pō? Yeah, I just want to say, I don't know why. I just want to say it's really beautiful to watch our tahe, to see the mana Māori just presented tonight. It's really cool to see our culture and just to be within this. It's really beautiful. This is from everyone that's travelled far or from here, or the whānau that's supporting everyone. You should be proud. It was beautiful. We'll start with third place, and just starting off, Ngāti Plo, Ngāti Nunui, Ngā Oru, Ngā Puhi. I grew up in Gizzy, so for me to present third place tonight, let's do Gizzy boys. Good boy! Second place, this was a tough one. Hamilton boys. Ka pai whakai waka o te pōnei, ki ngā mahi, ko wai te toa. Oh
Tēnā rā tātou, hoki whai atu. Kia ora.